Kakaaro, aya may September 25 ya delap, aya lamay kumadwan delap, gabay ko labata ipanangnagad si kayo, tapiano, untan lan mansiyansid kanunutan tayo, ya mabubutlay delapod kalasyaw, gabay ko labat ya araraya ko muna problema na solve ta siyempre. Nansaman la, o gawag ni, talaga nabangunan ko lang delapod kalasyaw, halos tinaon laware. Ayaw na pa sa problema dyan, jaso sa kaalaman, nasarayang pasok, tignan nyo. Nibamba ng tinda pero dilap ni aralam ni mat barangay Mangkop katulong pa-share kami ta siyempre nangan mira may asabidano mira nagminisabit ya gamit mi katon pasumpet kami lanatan diman ket sayan ipapasen pero ang gapoy naluganan mi manaakar kami so kaaralam na ilog amay talagang kasagsagay dilap at kalasyaw medyo bablaso agos na asapat tulalawari Michael amay dike ya ginawa da medyo ano na sapat tula, lampasan tuloy daling, natuloy ko na yung sana may drainage siya po, lalabas ay diyan kinaya, maros, sakat-sakat kami lang hanggang magsampot na mangkop, di manad ko lang abong may, walay librin sa kaya, naluganan may, tapasumpag kami mangkop, wadyara manayara ramay rescuer, then Governor Gueco, wadyara Pangasinan, wow, ang galing. Kami wala nagsanganat, kami lang Okay, sige. Akalugan kami siya, managar kami lawari, kay bakiraray babalo lagi kay ta, unsumbag kami maganod mangkoplante, tapos yaron may kipapasan na dalap liman. Anunutan ko, sa idulap kasit kalasyaw talagang taloran beses lads tinaon, ni Bambana yaw niya la, so nagagawa na lapot sa ramay intatagidaray karsada, talagang mas aralom ni Manaya, so amay talagang dulap ya nagagawa. Mahirap, so kailangan na talaga. No delapan, so barangay mo. Manibakwit ka, tapiano, antamlan sigurado ka, ya safe ka. Aya, so gagawin minatan. Kada dilap, manibakwit kami la. Ula kami ladbaloy, tamas maungliman, tamidyo atapo. Jad si kami kasi aral dalap. Ang gadjad beklaw, no talagan aralam. Kanyan anusan milay, manalisales. No, nagasakay kami ngayon sa mga rescuer, mga MDRR mo ng Kalasyaw at ng Pangasinan, wow, ang galing ni Governor Gueco. Kasama kami, dahil nakisakay lang kami dito sa kanilang malaking truck. Ay alamay pasan niya mangkikitaw, jad sayan pasan kasi atagtagay dya katunday isot suldanom. Ay alamay mamaara pa diskwilaan, ay amay mangkop sentro yatatawagan katon mangkikitaw. Jad babandatan, udni kawanan at may alog amay sityo habagat. Ditan may sityo habagat. Kaabay tumay mangkop elementary school, aralam ditan na pasan. Kanyan no, flood control, so pantutungtungan sa barangay Mangkop siguradon agla na control so delap ya babandatan kasi antayo sa idanom yaman lalapod dimad ilog na bingko talagan unaapaw sansay agusanto jalad mismon alog na Mangkop kanyan sa ilog natan nayarin kukut-kutan tatatapulan maong katon say babati kay danom jad mismon alog na barangay Mangkop tan arom niran barangay. Balbalaga salamat at sa kaiba at wasar kan ara MDRR mo. So sirene sige. Aya lamay pasuro ba dabong may malapod karsada no nang mo danom talagan aralam anggad pagaw kumot labat no lagi dia. Anggad pagaw so danom janatan at Kalasyaw at Mangkop jad barangay may jad dabong may mismo. Agkulan ni panengneng so loob na bong mi. Taaling wanang kunim video pero impanengneng kun si kayo no panong karalam. So danom anggad pagaw kumot labat katon mahirap so sitwasyon. Sige salamat na balbalag.